ilikuwaga ni 31st. Kuna mzee mwenye aliniitia pombe yenye ni haramu. Pombe yenye sijui kama ilikuwaga na dawa. Ndio mzee alipata advantage ya kunitumia vibaya, akanisika nyuma. Na vile niliamka, vile nilijisikia masaa ya asubuhi, kitu kama saa 10, nilijipata kama sina nguo na hakuwa na nguo, na alikuwa amekelea tu mafuta hapo karibu hapo kando. Ndio mimi vile nilijisikia, nikamuuliza kwa nini umenifanyia nini? Hakunijibu chochote lolote. Sasa vile aliniita, nilifikiria tu ni rafiki, kulingana na vile tu tulikuanga. Sikuwa najua tu kuna yale maovu yenye anaenda kunifanyia. Na vile nilijipata asubuhi, mimi nikaamka tu na nikatoka hapo kwake. Na hata vile tu nilifika nyumbani, mimi hata nilikosa tu lenye naelezea tu watu wa nyumbani. Nikakaa tu kunyamaza mpaka wakati niliongea na rafiki yangu, ndio akanieleza tu vile naweza fanya, niliona kama haki yangu naweza ipata. Sasa vile nilienda kuripot, kwanza nikatumwa hospitali na nikaenda, daktari akanijazia, mimi nikarudisha P3. Kurudisha P3, yule mzee akakuja na akasikwa. Nilipigwa simu kutoka Moroka Police Station niende huko. Sasa vile nilienda, nikapata kopro, akanipea pesa. Ile pesa yenye alinipea ilikuwa 60,000 na ilikuwa tu ndio nisiendelee na kesi, lakini mimi sikuwa na lingine lenye ningeweza kufanya kwa sababu sikuwa na nguvu hata kidogo. Na tena nilikuwa na hofu ya security yangu. Ndio maana ilinibidi tu nichukue hizo pesa. Na hata vile mara ya pili niliitwa huko, nikaulizwa kama nitaweza kurudisha hizo pesa. Mimi nikawaambia pesa, nikasema sitaweza kwa sababu pesa ilikuwa nimetumia kwa matibabu yangu. Ni vile tu kwa sababu ilikuwa ni kama kusukumwa, kama nilikuwa nasukumwa, kwa sababu hata mambo ya kuelewana ilikuwa tu ni kama kusukumwa. Hata vile tu simu zilikuwa zinaingia, nilikuwa napigiwa simu usiku na ya askari, ndio nimalizane na kesi. Kwa sababu hata vile nilienda, yule mzee alikuwa tayari ashaambia polisi hataki haya maneno julikane. Ndio maana nilikuja nikamalizana na kesi, kwa sababu niliona kweli sina security hata kidogo. Na sana ikifikia maneno imefika polisi, na hiyo mzee ako hapo karibu na polisi, ilinibidi tu nimalizane na kesi. Na ningeomba tu nisaidiwe nipate haki yangu, kwa sababu sijapata haki yangu kwa sababu ya uoga tu ndio ulinifanya nisipate haki yangu. Kuna maneno ilitokea hapo, kuna mzee alikuwa na biashara hapo ya duka, tukasikia ati amebaka kijana, lakini raia wakakuja wakasirika, wakasema wamtaki kwa hiyo kijiji. Sasa alichukua vitu yake na kaenda, na tangu siku hiyo mimi sijamuona tena mzee, kwa sababu mambo yake ni ile ya Moroka. Sasa hii kijana ndio alikuwa analala kwa hiyo duka, kwa hapo kwa kasi. Ndio tulistuka, ndio watu walisema hamtaki, kwa sababu kwa hapo hiyo area yetu tutasikia mambo kama hiyo. Mambo kama hiyo tutaisikia. Mzee hata bibi yake ndio alikuta kwa duka, ni raia. Raia alikuta bibi yake hapo. Akamwambia sasa, hata bibi hakuwa anajua hiyo maneno, hata alilia sana. Nafanya si hata mimi mwenyewe, hata kama niko na shida hakuna. Mundu ucio ari akiri njega. Ndio dadi tekwa ikiria.
Kunjia hii ni kusaidia. Ilikuwaga ni 31st. Kuna mzee mwenye aliniitia pombe yenye ni haramu. Pombe yenye nilisijui kama ilikuwaga na ndawa. Ndio mzee alipata advantage ya kunitumia vibaya, akanisika nyuma. Na vile niliamka, vile nilijisikia masaa ya asubuhi, kitu kama saa 10, nilijipata kama sina nguo na yeye hakuwa na nguo, na alikuwa amekelea tu mafuta hapo karibu hapo kando. Ndio mimi vile nilijisikia, nikamuuliza kwa nini umenifanyia nini. Hakunijibu chochote lolote. Sasa vile aliniita, nilifikiria tu ni rafiki kulingana na vile tu tulikuanga. Sikuwa najua tu kuna yale maovu yenye anaenda kunifanyia. Na vile nilipata asubuhi, mimi nikaamka tu na nikatoka hapo kwake. Na hata vile tu nilifika nyumbani, mimi hata nilikosa tu lenye naelezea tu watu wa nyumbani. Nikakaa tu kunyamaza mpaka wakati niliongea na rafiki yangu, ndio akanieleza tu vile naweza fanya, niliona kama haki yangu naweza ipata. Sasa vile nilienda kuripot, kwanza nikatumwa hospitali na nikaenda, daktari akanijazia, mimi nikarudisha P3. Kurudisha P3, yule mzee akakuja na akasikwa. Nilipigwa simu kutoka Moroka Police Station niende huko. Sasa vile nilienda, nikapata kopro, akanipea pesa. Ile pesa yenye alinipea ilikuwa 60,000 na ilikuwa tu ndio nisiendelee na case, lakini mimi sikuwa na lingine lenye ningeweza kufanya kwa sababu sikuwa na nguvu hata kidogo. Na tena nilikuwa na hofu ya security yangu. Ndio maana ilinibidi tu nichukue hizo pesa. Na hata vile mara ya pili niliitwa huko, nikaulizwa kama nitaweza kurudisha hizo pesa. Mimi nikawaambia pesa, nikasema sitaweza kwa sababu pesa ilikuwa nimetumia kwa matibabu yangu. Ni vile tu kwa sababu ilikuwa ni kama kusukumwa, kama nilikuwa nasukumwa, kwa sababu hata mambo ya kuelewana ilikuwa tu ni kama kusukumwa. Hata vile tu simu zilikuwa zinaingia, nilikuwa napigiwa simu usiku na ya askari, ndio nimalizane na case. Kwa sababu hata vile nilienda, yule mzee alikuwa tayari ashaambia polisi hataki ya maneno julikane. Ndio maana nilikuja nikamalizana na case, kwa sababu niliona sina security hata kidogo. Na sana ikifikia maneno imefika polisi, na hiyo mzee ako hapo karibu na polisi, ilinibidi tu nimalizane na case. Na ningeomba tu nisaidiwe nipate haki yangu, kwa sababu sijapata haki yangu kwa sababu ya uoga tu ndio ulinifanya nisipate haki yangu.